Svi koji su se ozbiljno bavili Balkanom ili kako se to danas kaže jugoistočnom Evropom, primećuju da je korupcija ovde duboko ukorenjena. Najnoviji primjer je tekst britanskog novinara Miše Glenija pod naslovom "Gde god da pogledate, korupcija prati Balkan". Zbog toga smo odlučili da istražimo da li je korupciju iz ovih krajeva moguće proterati ili ona zaista neodvojivi deo nas. Ovo je secirao Milan Srdić. Kolo, gibanica, slava, opanak, ćirilica i korupcija. Pronađite uljeza. Mito i korupcija jesu sastavni deo čitavog ovog balkanskog prostora. Ne znam da li je ukorenjena u tradiciju i kulturu, ali je ukorenjena u istoriji. Nažalost jeste, jer to je prostor na kome se moglo sticati i preživljavati i na druge načine. Ako je ukorenjena u istoriji i predstavlja deo ovdašnjeg folklora, da li je korupcija praktično postala deo naših gena? Da li se rađamo skloni korupcije? Znate, kad kažete da nekom narodu je nešto u genima ili da on mentalitetski, psihološki radi ono što ne rade drugi, vi ste na pragu rasne teorije. Prema tome, ne postoji generalno psihološko svojstvo, znači ne postoji generalna sklonost ka korupciji. Tu sklonost imaju pojedinci. Međutim, kada se pogledaju podaci, izgleda da je, bar u novije vreme, prevagnula stara srpska. Dva loša ubiše Miloša. U ovom slučaju pokvariše Miloša. Možda bi nejaki Miloš i pružio otpor da nema dobre srpske domaćinske prakse. Krajnje dobronamerne. Ko će kome, ako neće svoj svome. Srbi su familijarni, solidarni, pomažu jedni drugima, a to je poželjan model ponašanja. Problem nastaje onda kada se takav sistem, dakle familijarizam kao kulturni fenomen, kao kulturno obličavanje odnosa međuljudskih, prenese u jedan neki drugi sistem kao što je klasično državno uređenje sa formalnim institucijama. Nisu samo rođaci i kumovi na dobitku kada se u poslovanje umeša familijarnost. Tradicionalni Srbin će skoro uvek osjećati da uslugu mora da uzvrati istomerom. Opet tradicijskim društvima kao što je naše, darivanje je nešto što je sasvim uobičajeno i sasvim normalno i sasvim svojstveno. Jedino što u zapadnim društvima, u tim formalnim institucijama, darivanje dakle institucionalizovano kao formalno plaćanje usluge. U društvima poput naših, kulturama poput naših je to nešto drugačije rešeno i recimo moj lični stav je da lekaru treba dati nešto, zašto da ne, kao neku vrstu dara, sve do nekog nivoa dok je to pristojno i razumno, kao jedan znak pažnje. Mnogi su izgleda shvatili da od tradicionalnog darivanja može i da se zaradi, a da darovi mogu biti i izdašniji, pa smo od familijarnosti i sitnih znakova pažnje i zahvalnosti stigli do ozbiljnih cifara. U Srbiji je korupcija najprisutnija kod političkih partija i u zdravstvenom sistemu. Visoko se kotiraju sudije, tužioci i advokati, a odmah iza njih su carinici, vlada i skupština. Korupcija je uvek na neki način bila usko vezana za političke elite. Dakle, bila je vezana za one koje su u mogućnosti da zloupotrebe svoj položaj da bi sticali imetak. Jedna od najvećih korupcionaških afera koje su imali ozbiljne političke konsekvence, recimo kada je u pitanju Kraljevina, bio je skandal sa Pašićevim sinom Radetom, zbog čega je Pašić bio pozvan kod kralja Aleksandra I. Karađorđevića, gde je morao da posle tog razgovora je podneo ostavku i iste te noći umro. Ako pogledate šta jeste u osnovi korupcije, to je nedostatak odgovornosti, preširoka diskreciona ovlašćenja onih koji su na vlasti i silni monopoli koji imamo od privrede do politike. Pitanje odgovornosti, javne odgovornosti i svesti da vas javnost gleda i da s druge strane nisu budale je nešto što kao lekcija nedostaje ozbiljno našim političarima. Iako su njihove afere najvidljivije, pitanje je da li samo političke elite zaslužuju lekciju ili podmazivanja ne bi ni bilo da nema onih koji su spremni da vam u koverti prirede iznenađenja. To znači da treba promeniti pomalo ciničan
odnos građana koji jako osuđuju političku korupciju, ali imaju takav manir i mentalitet da to rade izgleda dominantno zbog toga što nisu oni u toj poziciji, jer bi inače to isto radili, i to vam je najbolji dokaz. Raširen manir vidi, on mi je rođak, a ništa nije učinio za sve nas u okruženju. I ko je na kraju kriv? Građani koji su skoro svakodnevno spremni da zarad ličnog interesa zanemare moralne vrednosti i tako na dugom štapu čine štetu sami sebi, a posle takvo ponašanje osuđuju. Ili političke elite koje nisu spremne da ličnim primjerom pokažu da je opšti iznad pojedinačnog interesa. Ako neko na vrhu političke moći može tako da se ponaša, onda vi imate potpuno lančanu reakciju. Onda će se svi tako ponašati i niže do onog najmanjeg. Mislim da je to problem toga što je sfera politike preterano uticajna ili previše reguliše stvari, od tendera, javnih nabavki, privatizacija, podzakona i zakona koje možete da ostvarite benefite, do bukvalnog zapošljavanja. I dogod je tako interes da se korumpiraju političari će biti veliki. Ako tim pojedincima ne sankcionišete tu vrstu ponašanja, učinit ćete to ponašanje opšte prihvatljivim. Znate, jer to je pozicija elite i onih koji to nisu. Oni su uvek u oponašanju svojih elita. Koliko nam je trebalo da se uvalimo u ovaj stepen korupcije, a trebale su decenije, ja mislim da bez ozbiljne, celovite strategije koja će trajati deceniju, makar još nećemo izaći iz toj vrste endemske korupcije. Familijarnost i darivanje su deo lepe tradicije, ali samo ako se zadrže u okviru porodice. A umjesto da poklonima ili novcem uzvraćamo usluge, možda bismo mogli da uvedemo običaj da kažemo hvala. Ništa ne košta, a mnogo vredi.